Kenapa rice pak lagi berat? Rice pak lagi berat. Kohimen kopera, tongin snomu ya utrai, naga bendaga jinga ega jingkarku. Bendagasni, buon ki pai ringe tinang yolangan pan leisha yimane pan shimenda ya ka yukeris pakui. Ina snomu ya utrai, naga bendaga jinga ilat ka jung utrai yani barau. Ban shimenda lang badu utrai ha ka yingkandang ka jung. Gituai naga bendaga Barau kajing hai kajing karku dan bol di bapang di basita. Kiba dan hapaden kajing jinja. Ayu trai nak thashushu. Wat lada la pli yaki mani. Dan bol ki beri di batiapang kiba shitam kiba jinja kimla kim yon lek mani ya utrai ko bahkitra. Inang aiti yaki. Dan bol ikun kiba hapaden kajing shitam bajur kidang shanya ya kajing isne. Ia ke bor jaga jingkoi jingkia jaga Yesu ina ngai tikar pangye ki bara ni duai hakne bi yukeris bakui lembaga jinga silent jangka Teresa jom kullum u Yesu balalang karikui balalang ke namda jangi mission ai lembaga jinga silent jangka bangin yamat ia ke jinga e ina duai kerpang na kabenda i sister tasli berke ia ke snika langi ve sister batrai batni Akan ia kesenda, ayu try nak kerkui. Ha kerteng upah baru koi, baru mainstream bakui. Amen. Kajingan e jangu try jangu Yesus Christ, bar kajingi jangu blay. Lembar kajingi asalak jangu mainstream bakui. Kingdom. Rengka bati barra ko himen ko para kat bangi rakhe ia gasni buram janga Teresa jang kullum Yesu bala intak arpo salsnen bad kala kabala kalalong ka doktor janga balang namar ka jinim ka bajanai ka bakui ka baib kat bangi rakin maaf ya ka Tongin trangru naga benda ka jingim ka bakui, jingim ka bajanai, jingim dat daga jingiru trai. Ni barong idon ke jing talon, ke jing dona ka jingim jani. Bon sim ke jing talon janga jingim jani ka bapen jingai penginau trai. Hagane ke lima, tongin sange shipor dan pan map nau trai.
Ai bau trai penang ai ini ya ga jinga eben bud ya ka nuk sa jingim jonggiri kui. Batkum juru minta kas ngingi stang ya ka jingle rebele kerpang ya ka Maria Teisuti lembaga jingdu mai rosari. Ayu trai na kerku kerto ini baro ban stang shirhem ya ka jingdu mai rosari. Ayu trai na pen kui ini baro. Kotrai Jesu ngilang kinampa mak yang ini saya kuat ini dah kajian seni jemai bangin duk lang kita kuat penyui ia memang nga pala apalagi badan orang berarti komitmen kota banyak opsi dah kecurkan berarti tim dah kita berarti jemai dah kecurkan pelancongan dah kecurkan pelancongan dah kecurkan pelan bakal kecurkan nama kata nakarpani Maria makui kabayay sa nakataisati yakianan bagkirikui bayapi komitmen ko para mandumay na kabendajan hautray ublay padan po baro ni sanayani parandala mapiti pop juni unyalam ini siya ka jingim bam jikut amen. Amen.
tongin niya duway. Pagin book ya ka jing tumo jongi lemba ka jing asylum jong ka Teresa jong kulong ka Jesu. Ginang duway na kabinda baharo ki badon ka kerteng Teresa ki sister. Ya ki himen ki parajon. Ginang duway ro kerpang na kabinda Jovai Diocese bakada ke egas ni burong jong ka nongta jong ki ginang duway kerpang na kabinda i Bishop Victor Lingdon badbaro ki Father Batreya ka Diocese Jovai. Iduay na kabinda para ki missionary ba ka Teresa jang kulung a Jesu kanya side na kabinda para koble me ubapli iya ka himaja me na kabinda ki bapo bat ki barik to ay bagin bud iya ka jingshanya ya ka lindi barik jaga Teresa bakui kenamba da ka jing asylum jangka nin yogi ya ka jing pau jangka buram jamme kabam jukut da utrai jani Jesus Christ ko jamme ubain pada basansha rekha badme ha ka jing la kawe jang men sim bakoi uwe uble jono la jono Amen. Kacing puli na kitab ucap. Kalau nang kabakat kandai, kadkat kabaar kuway haduk kabaar penyo. Ucap ulaong. Sungusun ay se yanga, pi kilok kicor jonga, nabakak ti jong ublay, kalakta yanga. Balay mapiru, kum ublay, pimbe thong yanga, hatu pimbat hun bat kadok jonga. Abanda tho yaki kitin jonga, abanda tho yaki hakakot, abanda produk yaki da ukulom nar bat dak kasisa, haumau siang bande si junong, nabangatib ba unong penim jonga uim, badhak kapakut ensap yeng hakapartay, bad enda la penjat yakasni do jonga kumni. Ti nalaka do ngan yo I ya ublay. Ya uba ngan sa yo I hajan jonga. Pati kmat jonga kin sa yo I ya u. Om ya kiway pat. Kado no jonga kasungu telor hapo jonga. Kaktin jong teray. Isungo ya ublay. Nakasam at nyo kanambang nyo spotlight. Kasam at nyo kanambang nyo spotlight. Baki
Utrai undon rengka batin Mereka berdiri. kajing pulih nak gospel bakuit kat kumpu Lukas. Kamu belum ambil Tuhan. Hadin kane ujesu lejit sa henyepo armut baru lapha yaki armut balai ashwa jumu haman lagi snow bat ki jaka ba ude banle ula ong haki ka jingot shisha kabun Henry ki namtre ki kindia to duai ha utrai ka jingot ba unpa ki namtre ki banlum ia ka jingot jumu ki ngapa yepi kun ki kon lamborot hapadeng ki suri watra kapla pesa kayarong lemne ki juti wat sange ban kuble yano halinki haba pi rum hakawe ka yin da om shua ka jingsu hakane ka yin lada ubri ubayin jingsu ushom handa to da to ka jingku ble jingsu jombi kan sa hawu lam kunda kan pai biang syapi to sa hakata ki yin to bang to di kadba ki bu hakama jombi nama unang tre ude ben yo laka baina what kintia nakawe ki yin shakawe pa habapile hakawe ka shnam ba ki pdias no ba yepi to bang kadba ki a yepi to pen koi ya ki bapang hanta ba to on haki kahima obele kalajan Henry lada pi rung hakawe ka shnam ba kim pdias no ba yepi kile hakilindi shnam ba to on what ya upompong shnam jampi uba dambit hakikijajali niken ter persyayati penban to tip yakani kahima oble kalajan na on happy ba haka akhir kesni uble un sekam isne ya ke sodom ban ya kata kesna ka gospel John utrai Kecilnya roh ini Kris. ko himen ko pana ba Yesus Kristus nga ay ko sni buram basuk yepi baro sni buram John ka Teresa John kulung ujisu ka Teresa John kulung ujisu kalonga nongta John ka mission rengka badu Francis Xavier pakui nagabenda baro ki commissioner kanang yasai nagabenda kamda me nidon hakene ka tain kalangi jaka mission bad Teresa bakui kan yasai nagabenda chumiru ko himen ko para habangi pe ya ka jingim John ka Teresa John kulung ujisu kaya ka bangi yui karpang ya ka lakha ya ka hausunem kat praspa hinyu pola but kala hausunem kat praspa kindai po hinyu kaba mod kayem tang arpo sausnem bad kikimigi pa jangkaro kilong rikoi Louis Martin namaru kajinim batinga sen kabakoi naki inga sen kabakoi kimi yekirikoi pigi kimi paru pide ballam balakre bandon kirikoi naki inga sen bandon kirikoi naki inga sen jampi pi ala deshibet pide ballam rikoi kenamba ka jingkoi jampi kan bit yakikon kiti gi jampi ko himen ko para ngitip ka Teresa John kulung Jesu kala duno ya ke kami ha ke por kadang rik tang arsnem dona iye kala duno ya ke kami juga
Degi himen ke para jonga kila sumari ka. But kala yoi ya ke nuksa baba na ke himen ke para jonga na marbon na preng jongi kila late long sister. But kanek inaru kala stang ban trang dik dik ban long rikoi. But haba kala boy kumba kadas na meye kala stang ban pen pau ya ke jingkwa jonga ban long sister. Bad haba poi katsan snem ke jinkwa jonka pat kalong kaba palat bakaban long sister. Teka ain ke role jonka sen kim sha yano balong sister shua katpra snem. Teka ne kalale yakendu ya upo banyo jingpi balong sister. Bale kala kirki katne balong sister khloi nama hapo jonka lese kadang tip kanum Islam. Yaki kindian por kaba uble wila ayeka kalakwa ban pendon kam naga benda ban penjana yalade ban penjana yaka parte kalas nobutu kam Islam ladaka Islam balong sister lese kam shimla ban yamad yaka jinga kabaka transition. Bada siapa ka jingim jongka ngios no ba katrang barabo balong rikui. Bad kasai long pang barabo kadon ga jing shitong ka bajur kaladon ga TB tuberculosis. But kemensiam jongka ka kende barabo bandon badotrai. Kalau kau akan perlu dia ke por jangka haying mane ha ke senda jonga Yesu ha kamar ke tabernakel. Bonsin kasai yoti. We father balayoi ba barabor ka yoti ka sho samtia ka ba ka sho haying mane uang pisu perlu kai ke por. Bat ka on kikimi ki pa ki pinyotia ikikulum bagi peit yaki kabaki dang yotia ki kemen ban peit yaki kulung badang yotia bana kermen be wat lada nga yotia hayin mani ujisu udang peit yang ada kajimi kum ki kimi ki pan ki peit yaki kulung kabaki dang yotia baru jisu dang kemen halo juga barkawe pat kapor kala penpau ya ka jingkwa jong ka balong rikui badu father ubas na plapop ya ka kala on kala sneng ya ka pe pidang kenap pinde ban trangkat ne balong rikui but kala jibab ya father ujisu ulaki kai yani balong ki bajanai kumba upa baneng ulong bajanai ngesken ujisu jutok lada ujisu la hikai balong ki bajanai te kane ka hok jangaru balong ka bajanai ba kane ka hok janga ban trang balong ka bajanai balong ka barikui ko himman ko para ka on siapa ka jingim jonga Teresa jongkolong ujisu kalalong ka riku jonga little way ka bamot kam shimla le kino ki kam ki bakara namar kam shimla dan por namar kalalang ka bapang kam shimla yo ban le stu she kinong gendong kam shimla yo ban le kano ka kam shimla yo lan ban le shong ha kano ki institution ka ba he ban yo pen pa burong kalatia bon sin ha ka jintia kam shimla ya kendo bon ki bril te ka kot ia ka kalong ka riku jong ki linti bari kalong ka riku jong ki kam baria kaktino balai ka ongkom no utrayo balai un pen pau ya kie ba mayan haki baria habangi long ki baria utrayo kam sno bhage halo jongi ni haban long ki barit baria hakano kedur barit baria
haka jinglong jongi haka jing ngawret mensian ka ang siapa ka jingim jonga bon sinu Jesu uhikaya ka balong ka bas ngawret mensian nama haki convent mensua ka jingim jongi riniam mensua ki superior kalong ka ba perking ba iya ki junior sister but ki junior sister ki haban tre pen kuid ying ki haban ni nyat ya ki jingkang ni ki de ban sumartha ya ki ying te barobo yanda lada ki kam superior jongka convent kan sawan ban pe ki pen kuid kumno ki le kumno ki kam lada ki da lap kano ki jingdona parit kinsa pen be ya ki supi ki junior sister ki padam kosiu ya ki kani kalong berukam ba ke jingim riniam kilaya mensua mendate kalong mar kompong lese teki junior sister kila teen ba ye ki superior ya ka hedu jonga convent bon sin ka Teresa jong kelong Jesu ka chai duai ko Jesu ka banganang nyat ying ka banang sar ying ka banang penkod ya ka ying peni hanga ya baro ki pumpum wad nang burina nga kano ka jaka ya ka pumpum lamkom da habawan superior in sa dom in sa betaria nga in sa penbait ya nga susi te katba ka dang duwa ya Jesu peni hanga ya ki pumpum ya ki jingjak ya hamno rudan wad nang burina nga ya ki jingjak ya yo superior yo ibadin dom Jesu burina ka iya kepumpu. Man kasni haba kelai saring, haba kelai penkuting, Jesu uburi kanang naka iya kata bali bat kibai benda jong kepumpum. Man kasni superior iwan badlap bakas Teresa jong kulung Jesu kalam le binia iya kekam jong. Man kasni syapin citom. Te ka Teresa enda lalap ba laiho jing pensitom kan mare syaki mane kayam hakama Jesu kan kili Jesu bale melele kumne ya bale mele muri ya kene ka jinja kili ka pumbum na kamajonga ngala duai ne yam hame ba mempeni ya kanamba ngandup le binia ekikam badu Jesu ong ya ka Teresa pe ngala muri kanang naki kemajombi ya kene ke pumbum ya kene ke jinjaklia kenamba piniolan ban pendrit ya lagi lada pile bhai ki kam pinstang ban snow sarong lada pinstang ban snow sarong pinai jakashom ya uksui tengam yo jakaban shom hapo jombi tengam tram palat ban shom hapo jombi tingadang ngai pi bandup shalarain hakamakiwe kenamba kabanang sha jinglarain kaban sha yang jing shitom ngadang yo yakajaka kam kloi apo jomba tede nakane kadau nga burina kamajombi yakipombo yakijinjaklia ko himmen ko para kadon ke jingmut ka bajiliu hakani ni parang yu duai kotrai pelong yang ni kibas ngevere pelong yang ni kibak koi pelong ini kibak kongo pelong yang ni kibak lebha pelong yang ni kibak janai henre kai ka jinge jongi hakama jongi ngimtre bankit ya ke jingkit barituru hakajingi ngimtre bankit ya ke jing shitom barit ngimtre bankit ya ke jimpam barit baria ka bawancha ka jingem jongi ngimtre bankpedia kano ka jingterwa jongo bala ni barang idua ayu kotrai ai hanga ya ka jingkumen baro shilanda ai hanga ya ka jingjob barabo henry Jesu patong ladang idua barabo na ka jingjob ladang iduai barabo na ke jingkumen ladang iduai barabo na ke jingsuk ngimdon lashu hakal ngimdon jakashu hakadono jongi banaya Jesu bale habang ijab
Habang ilong ki basa iso ya ki kam porte ngin kirlalong ki basarong. Ladang istamban kirlalong ki basarong. Uksoy don shin kaboyini. Henry ladang ilong ki bas ngewere. Ujiso nyo jaka syong hapojongi. Ko himmen ko para. Tena kata-katao. Lada mga barmapi. Ngi ko balong rekuy. Ngi deban bod yakan little way. Yak laki lendi kaba penlarai yang yak laki lendi kiba pen po yang hakamati be yak laki lendi kiba pen skausi yang yak laki lendi kiba pen sitong yang kalabalong ke jempa kalabalong kino kijingbe kaba hapojangi tolong bakaloi ban pediang nginang duai kawe kaliang kum ka Teresa jon kulung Jisu yadayanga Jisu peniyanga Jisu pelambas ngeweretianga kadbanang duai Jisu senang burina kamacungi bun kie baraka bangi terang bale uji yangi utrang yangi badulak kwaban lo telong yangi kum ke jung Jisu nah kata-kata ke Teresa Lucius, niom Teresa jong Lucius, henry kayo kerteng ayu Teresa jong kulang Jesu. Nama ke jingade ke Teresa bakui kadon badu Jesu ke pelang ye kaban kon Teresa jong kulang Jesu. Kabamut Jesu kelalong kaspa jong ke jingim jonga. Menda hangke jingim kaspa jongi. Hato Jesu kelalong kaspa jongi. Ne kano ka kaspa jong ke jingim jongi. Yaki ke bara saudang jongi. Bolsin ni boshin yang ya Jesu nanda mikit halo jongi. Yaki ke bara ka ba pensautan nadi ni. Lada langkom da ko hinmen ko para ngimla balong ki kon jongo kulang Jesu. Lada pi ko balong ki kon jongo kulang Jesu to lamba kalai ben pediang ya ke lendi ya ke tolong jangka jinaye ka bau Jesu ke dau yani lese Jesu wang yani to lamba kalai ben shashitam ka Teresa kalayim tang arpo sausnen banlong riko ngimda dan kamban nim slem ka perte bon senti beri ki hukum no apsu apa ngan salong bakoi ngan salong baba endang ala teman mendang adang samla kadai ka por ban enjoy kadeni ni baro ni puteng banlong rikoi ni puteng banlebha kane kadai ka po jinglong kinna kion jinglong kinna kadai ka por ban enjoy jinglong samla kadai ka por ban enjoy jinglong reba kadai ka por ban enjoy endang ala retire enda om don kano ka kam ngan sestamban imba very good lada uble wai por yepi lada uble wai por yepi kumba pitra kabyang pe buna prenjoni ngidon kum kane ka janji perka ko himen ko para hagabangira kaya kasni borom jaga Teresa jong kulung Jesu kaminang pe bahaya ka kalayim tam arpo saus kalayim ya ka jingim rikuit tam kindais nem hendra menda ka balang ka kot ya ka doktor jom ka balang namar bale kalalong doktor jom ka jingi kalayoma jingi jom Jesu habang istamban yoma jiliu ya ka jingi jom Jesu ka jingim jongi nirungin salang doktor jom ka jingi doktor jom ka balang omde doktor jom ka pertai doktor jom ka balang don bon di break yala banong panship PhD hendra ka PhD kinam yala mit pisha kana hendra habang idon ka PhD jom ka jingi do kris nin sapoi shapani nin khapar kala ke kamat nin duai na benda kana ka jingai ko himen ko para nginang IT ya ka jingi jom mangindup dak ka jingi kumbau Jesu ula om tolong bakloi ben pedianya ko Jesu bagi ni IT hame ka jingi ya ka jingi long jom pelong ini ruke barikoi pen trai ini balong rikoi wadnum syai ini ben buteng ya ka tolong jaga jingai ka ba meterwa ini hakano kana ka kelema hakano kana ka por jaga jingi jom Elia putra Yesus Kristus Amen.
tangin plai ke jinge ke chu ngange ko play pa badan bo no nang ta ko ben pat ka How Jesus Christ kun mamar weju utrai chu yau bela kun na una siema yau bela kana ka Maria Christ yau bela shole ben ko kun Jesus la salam na la yau la tabia la kiasha ki baya aga si ka bala na mi pan ki baya la kiasha baya jansha ka molu blay pa badan god nang dawan pa ben bishari ki bayim bat baya Nangin omen siyam bakui, haga balang Catholic bakui, haga jinya sena kiri kui, haga jima ikipo, haga jini takedo, haga jini bang juga. Amen. Kanambang laispa rakui, laispa rakui. Ya doai ko himen ko para baga jeng kenya jona ba jompi kan long ka ba priam pun hau blai pa badan bor baro To terang dengan di jompi, namun tak jadi bawa kurang kerja jompu. Kecil to ini balik bagang ko jompu barok kuai. ko try kat bangi pen bana ya ki kamba jome ki ba ha ka teresa ba koi jang kulung Jesu ni karpadre hakamat iame ubakrao burong bang kumbang melas ngawun ia ke jingle jingkam hok jangka kumdaru to kane ka jing shakri jomi yame kallong ka bapensno ba hakamat jame da ukris utrai jomi Amen. utrai undon renka batim to kentiu yala ki donot Tonginai mu yautrai ublay janging dashisha kalong kaba shamhok baka bade kadeti jangi baka jimpeni miyangi hamalla ka por baka jaka banai mu yame ko kingra ko pa bakoi ko blay badan por bad bam jiko namar hakiri kui jame kamda me ek Teresa bakui jang kulung Jesu kebala benkan tam yana de hau Chris naga benda ka hima beni kalong ka bade hok ben yaro ya ka jing suma sukhe ba pelajare da ka ba me khat biang ye ki brio shanga jing ko ten hai ba me yalam ki ben ya mat lupa ya ki jingai ki ba kin sayo ha ka parkai temai
bat kunta rengkat bat ke kinpun jengki angkat bat rikoi ni ruaya ke jiko ya ro ya me kata klem sange ni pen bana men ko para to ngin tuwai na do ka don mur au trai tha ini lese pi ki bashin men ta ha ne ka mas pa kui pe don ka ne jim pa ka jing shito snow to ya ka jim mur chang ka jim pa ka ba trai ko hai ka pe trai na pen snow to shi shi ya le pa ka jim wan ki a chung men siem ba kui ma nang pen ta pi la ka jing ai ka jing ka ko ka jing ai ti ya ka jing chang ka jing an no chang rangkat ba ni ko ba to mai ai kia ke jinglong kina jinglong sama jinglong nang kubi nang kuba shau trai jinglong ringyam shau trai ayu trai nak shimpi pura ini una penchana ini unong penlong ini ke rik bakui bani im ya ke jingim bakui ha ke jingim jeni kaman ke gelema dashish melong bakui ke trai ke temei jong ke jingkui barra namar kata jangi dak ka paya o mensiam jame kun ka unche halo jaki bakindu kelalak yani kamme batasna jamotrai jami o Jesus Christ ha ka bor wala dina ya badala ka monsnova ula pedeng ya ka jinsha sita ula shim ya ko badang ka ba ai mo yeme ula ke dia ye bu badra ai halage senran uppa to shim bat bam na ka ne pi ba namar ka ne ka lam ka menjana ya ka ba enaiti na ka benda jumpi haka jiu ke du kamenta le apa ula shim ya ka kuri bada ka bai ngo bian yeme ula ya ka ha lage sentra upom to shim bat di na ka ne pi bara nama ka ne ka dom ka kuri jaga snam jaga jam ka jutang bateng mai badam chuk ya ka ben pen mi na ka benda jampi bada ka benda ki babur ya ka ban ma ikipop tale ya kani ban kan ma iya na kasnam bakar dor jango kris tepen ko ini tepen kai pen kia ini to ya dang ini ka jing maya jong ka jinge
nama kata ni ke benda yang kecil apa kecil ni pacung ni terwang me kotra ya upo jang kecil badia ka puri jang kecil pene ni rai ko ai nama mala ni ni ke babbe banya akama jame badan syukri yame da ka bas ngevere me kar paadi me bangi ke baya benda ka me patas nam kuris ngilang ke bala penya tele kawai da omen siem bakoi tekan mau matraya kabalang jam kabala priyang asatala ka parte bad pension ya ka ke jini renga padu francis pa bakoi jini father handsome administrator jang diocese but bar ke lindo bat ke viniya tekan mau lembro ya ke himmet ke par shinrang bakin kibala yotiya da ka bakarmen ya ke jini pa Badia bara ke bala kalat na ke jinis ne jame tapdian ye ki shaga jin shai ka kama jame to isne ye ni baro ni kar paandi me khnam bare ka bar kamari ye te so di bakuri ka kame jame bale ujosa bakuda korim jame ki apostol bakuri ka teresa jam kallam jis francis disease bakuri but bara ki ni koi ke bala pension bhai me patai la patai Nginduk lang ki bakbit benya benda lema ke jingim bam chikar berbangnya ra pendal beram ye me da ukun jam me o Jesu Christ da lembadu badhau kallam hame uble uppa badan bo Hake jinyalang kawe jugumen sembaku Baraka burung bat ke jinyaro Junom na junom Amen. Tangin duwai Kumbau Jesu lahi kaya iman duwai Bau train karko kardok ini un pelong ikiru rikui kadang idakin hakene ka parte anginang trang ya ke jinjanai ke jinkui man ka kalima kopa jangin bahkan yang kalong ka bakui ka tension kan wan be ki baja kalong ka baja hakin del ko bahaben toy yang me na ka jimbang jani ka bahala rasmi batama yang ikirin kanchen kompaniero ki mapi ka balesir Padwa dalam diri syaka simpan syok. Entro itu pernah ke basini. Tuai ingin kertas, kotrai nak jing seni baro, nak jing pam, nak jing shitam, nak baru ke jing bet hak met kepan. Hak jing spoon jamme, tuai jing sign hak seni jadi. Kenapa nak jing era, ke jing seni jamme. Nilai baru bawa nak kepop, banyak yo jing era nak jing jahat baro. Kadang-kadang aku melihat dia ke jing kermen berkui. But the jingwan pa jungnam panim jami o Jesu Christ. Nama kecumi dalam kelima, kecumi lokor berkurang, junam lah junam. Kotrai Jesu Christ, meu bela om haki apostol jami, kajing sungai happy, kajing sujana ai happy. What pay the pop jami, Henry ya kajing jangabala jami. Bad haga jing spoon jami, tai kaya kajing suk but kajing atle kawai katkum kamon jami. Mami ubakim baru basansha junom la junom ka jing sudutrai kandon barabo rengka batim dapat ka jing edutrai kangin ai markriya
ai trên suốt nhà đi. Hakami ukul lambro jangable. Hakami u Jesu Christ non pen kiajuni, non pen slejuni, non ai jinim juni. Sukito ke bala korsha ka jin kawai jamu ukul lambro. Kamek makasnam jamu Christ kan rianga shaga jinim bam juku. Gesù, me kubalakata yegi kui, me balapetala yegi brio shaga jillam kui, kubalakata ya kateresa jangkulungu Gesù, kata yegi lemba kajin pidianya me hagene yegi yuke kui, haga communion mensiam, ban haga me patasnam gajame. Pandemaya kameta pachuni, menantrai sama kamechuni metagas nila bagajine sainle, jaga teresa jaga mulu Jesu, gila dua isisne, gila ando, gila stranyemi, bamendur ketayemi, mendur penkoi penkiayemi, ko Jesu naiti yaki bapa ki bachita bara shagati jobe, yaki kol giti ki bapa, yaki kini ki pa ki bapa. Ya kebeka panjang ke baduna, ya bar nado kali kado kejat ni aiki kami, menakta lembaga kejiwan jami, menakle kekampelan kejinim jami hakam jami, bangin dum dum kibakui,
Ko Jesu iirmi, ko Jesu isenyami, belum berkoi, belum berdengkol, belum berkiacu. Ko Jesu berkoi, berjenayah, terkelut nani, ya kejim bangkoi cani, ya kipau cani, ya kejim berinda senior cani. Pangilam kita koi koi kami cani. Ko Teresa terkelut Jesu, ya saya nak ada cani. Bangiru nilang ikon ke bayi sesai ya Jesu. Bangiru nilang ikon jaba Jesu. Bangiru nilang ke bayi ya Jesu. Bangiru nilang ke babur ya Jesu. Bangiru nilang ke batohu ya Jesu. Aga jengin ka jengin, thai ini, pen koi ini, pen kalai ini aga jengin ka jengin, aga jengin jengin. Ai bor ini ka Jesu. Hallelujah, 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 Tolongin dia Tuhan. Ablay try to ay baka sakramen kabang ilayo pediyan kan pen kalam hagi donyo chani ya ka bor ka chingi da ka ba ka teresa wa kuit kala ay bi yana de kami bad kala annod ban karpa jur nami ya ka chingi sne jame nega binta ki bentri baba da uparis utrai jamin utrai undon rengka batin blay badan or baran karkoy uppa barukon barumen siem bakoy yalesut man penbana ya kubar babha jamutrai da ka chingim ka jampi ko himen ko para na do bentagas ni ngestam ya ka jingle ri bala ya ka maria tesuti da ka duwa ya ka jing duwa rosary shime shime duwa rosary hayinga sem jampiru na do bentagas Kanabar aspa sapwe. Aspa sapwe. Namun pemburu ya tak